Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, puideng kita berjumpa ibas acara pepalum ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Tuhan si permasih ate, dak dengani mo kami, tendimi simbadiai mo mengurupi kami, dinalako mendengkohken katamu. Ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, Da idatekan Tuhan ngo jelma manusia. Si bagini do kelapihan simbadia, imo si tersurat ibas pesalmen bindu 11. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat peempatkan. Si mendok, ibagesna simbadia ngo Jehovah, i sorga ngo tahtana, da idatekan ngo jelma manusia. Janah ibetoh ngo karina sini bahanna. Bapak inang deket kita karinana, da idatekan Tuhan ngo, KDP sini bahanta. Si merandal deket simroha. Kumernaken idi, ulang mo tak ulaken si meroha. Enget mo, da idatekan Tuhan ngo. Kata-kata iende sekolah minggu nai ngoi, pesengetken kita, da idatekan Tuhan ngo geluh tain. Jana ibetongo karina, kade sini bahan ni tangan ta. Oda boi ciboni kita, ibas Tuhan idi. Ende pemojiani, to sebagai ende para pesalmen. Percaya ngo ia mendahi Tuhan, ibagas jerona simbadiai, mitah tanah isorga idi, kerinana sinibahan jelma, sinibabo tanoen, dak tongo idatekan. Oda lot sadanenge, boi ciboni bai Tuhan idi, dak idatekan ngo jelma manusia. Rana idatekan, lapatenna, idi mo itandai, barang pe ian tusi. Kade simpantas deket kesentengan. Codi mi kadar barang pekarat emas. Lapatenna ioji Tuhan ngo kalak si bujur bak kalak jahat. Idatekan Tuhan mamo so mi ukur jelma manusia. Janah ibetoh ngo karina sinibahan ni tangan ta genep. Ihukum Tuhan ngo kalak perjahat. Tapi ibu reken ngo kemenaken mendahi kalak si bujur. Perpesalmen percaya mi Tuhan. Ibetoh ngo iwagasen penarihan tagenep, deket ukur melamlam. Perpesalmen mendokken pelin Tuhan ngo percilendungen tah. Kumernaken idi, perpesalmen orang geut ioji kalak si perjahat. Perpesalmen mengasangkan pelin bai Tuhan sambingo keluahan barang KDP si masa dekat si tahanan. Mersodip mo kita. Tuhan percaya mo kami tabakono, pelin kono ngo kipedateken gendep perukuran nami. Deket oda lot KDP si masa ibas kenggeluhan namien, si oda ibetoh kono Tuhan. Dak tegu-tegu mo kamien ibas tendimi, asa dak tong perimbaru ukur nami, pelin mengasangken kono. Ibagesen Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagimo renungan tasi dari en. Ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tah si deban kena. Merkiteken i, Bapak inang enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasaimo si masumatu kita karina. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.